Дагы бир жолу ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Кайрадан биз немес унааларды көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бүгүн 2020 жылдын 19 январы, авторынок, Бишкек. $210 Mercedes Millennium жылы 2001, объем 4.3 автомат. $7000 дейт баасы. 0709 61 61 78. Mercedes 124. Ешканы көрсөтөбүз, кызыл туста. Жылы 95, объем 3.2, автомат 117 пробег, баасы $7000. Черный кожаный салон дейт. Номери 0709 61 61 78. Дагы бир ешканы көрсөтөбүз. 124, жылы 94, 3.2 автомат, родной краска дейт. $4700, 0707 30 36 95. Mazda 6, жылы 2004, 2 объем, механика. $3200, 0701 17 70 70. Bu kança oladan boluşu? Болушу 2 29. Жасай турган жери барбы? Алам дегендер болсо несин жасаш керек болот? Жазаш деле жери жокпу? Только басын келиш керек. Басы келиш деле. Кайдаш керек? Кайда? Круиз контроль. Парктроник. Алты скорость болса керек, Жок, 5 штука. Nissan Almera. Жылы 2001, объем 1.6 механика, пробег родной. $2500. Сигнализация бар, подогрев сиденья, электропакет. Номери 0550 06 14 00. Passat B5+, жылы 2002, объем 1.8 турбо, механика. $2700. 555 60 20 88. Бишкек шаарынан заманбап жашоо турак жайларынан 1,5 миллион сомдон батыр берди. 30 айга чейин узатып деле менен сунуштайт. Жаңы батырлерди. Достор, Passat B3 седан. Срочно сатылат. Жылы 88 1.8 моно, 115 000 сом. 0709 28 59 51. Көп кабаттуу үйдөн 1-2-3 бөлмөлүү батирлерди 18 айга рассрочкага сатылат. Баасы 1 квадрат метри $450. Бартерге автоунаа, участок жана башка мурдагы 52 20. Мерс Сешка. Жылы 93 1.8 автомат, 165 000 сом. 0701 34 34 82. Коробкасы автомат. Салон алейкум. Болуш канча болот экен мына? Пакеттетиле 155 30. 155. $800. Телефон 555 812 810 555 812 800. Opel Zafira, жылы 2001, 2.2 механика. $3200, 0570 12 01. Passat B4 универсал. Жылы 94, 2 объем, инжектор. 140 000 сом. 0705 89 89 46. Коробка механика, отургучтары кожа экен, кара түстө. Разместите объявление в газете «Автогид», и оно будет опубликовано на сайте автогид.kg, Facebook странице времени. Mitsubishi Space Wagon, жылы 92,
Объем 1.8, расход 7.8 эт, басы 150 000 сом, номері 554 42 11 91. Sepap bir участогы саклап, фундаменты менен центральный канализация, соцсвет кемусуны бар, варианттары каралат. 130-га барат. Метр базы genişim бада. Конструктордон 5 соток жер участогы саклап, фундаменты менен центральный канализация, су, свет, коммуникация бар, вариант соцсвет, вода, готов. Audi HS жылы жазылған емес. 3500 доллар, номері 0704 19 77 08. Контрастный Карабалта, Бишкек, селе Петропавловка, имеется вода, свет, готовый проект, Красная 19, 57. 34 кузов BMW 520, жылы 91, 2 объем автомат, 4 летний дискалары қош берілеткен чоғы, басы 180 000 сом, номері 2 километр. Баз, genişim bağda, байланыш телефону 244 299, 0502 244 299. Audi A4, жылы 2001, 2 объем автомат, 3700 доллар, 555 80 45 40. Мусор болушу 3500 доллар. Audi A4 2001. Mitsubishi Space-Star жылы 2004, 1.6 механика 3500 доллар. Номері 0703 19 95 91. Deo Kalos жылы 2007, объем 1.2 механика 4500 доллар. Номері 551 34 94 09. 140 пробег. Достар, жақсы состояниеде өте жасалған Vento. Жылы 96, 1.8 моно. 3000 доллар. Айтылыш басы 0500 07 28 88. Audi 80 B4, жылы 93, 2 объем механика. Моно. 2700 доллар. 555 05 08 99. Dennis Zivero, campeón alemán de kickboxing. Cambia de guardia constantemente con los McGregor. Otra espectaculatoria, las costillas. Y de silencio. Tiene el juego de corner. No puede entrar en su juego. Достар, Toyota Camry 20 кузов проверил срочно сатылады. Жылы 98, 2 объем, басы 3350 доллар. Номерді айтпасаңыз бака, срочно болса қаншаға барасыз? Болушы. Номері 703 70 80 67 болор баасы 3 болот. 3 болот. Без вложения. Без вложения. Красканы сырт. 3200 доллар.
Достор, бул жерде Toyota Oppo унаасыдагы өтө соода болуп жаткан учур экен. Срочно дейт. Жылы 2003, объем 1.8, $4400. 0507 16 65 65. Отуз алтынчы кузов BMW 320, жылы 99, 2 объем, механика. $3100. Номери Урматтуу достор, бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Видеолор жаккан болсо, анда лайк басып коюңуздар. Биз кийинки чыгарышты көрсөтүүнү улантабыз.